Starti kutsutakse võõrkonna neljast vahetus. Esimene rada Elisabeth Lahtas Fortuna, teine rada Marta Leitsel Fortuna, kolmas rada Alika Donets Mak, neljas rada Airis Tõrva Fortuna, viies rada Sandra Mäks Fortuna, kuues rada Anna Kasakovski Fortuna, seitsmes rada Zlata Maksimtšuk Fortuna, kaheksas rada Melini Suts Fortuna. Esimene rada Palina Rosikova Akvala, teine rada Ilana Rutsen Fortuna, kolmas rada Ksenia Trapikko Liigetil, neljas rada Eleni Metspalu Fortuna, viies rada Angelika Istasina Fortuna, kuues rada Diana Müslitila Liigetil, seitsmes rada Aleksandra Salmina Mak,
8. rada Eleonora del Fortuna. Tänane võistluselamute jagamise kordid võistlused ka. Starti kutsutakse 36 vahetus. Esimene rada Vladislav del Fortuna, teine rada Igor Melnikov Fortuna, kolmas rada Robert Kobrichin Fortuna, neljas rada Kristjan Preis Argo, viies rada Dmitri Kaller Fortuna, kuues rada Timofei Tomin Fortuna, seitsmes rada Sander Väila Fortuna, kaheksas rada Rene Vasakovski Fortuna.
Starti kutsutakse 67. vahetus. Esimene rada Aleksander Sõber Fortuna, teine rada Rohkem Karpov, kolmas rada Toomas Ruul Alpala, neljas rada Kirilltšikov Fortuna, viies rada Joonas Kohta Fortuna, kuues rada Anton Kalmisov, seitsmes rada Roomet Ulbakov Fortuna, kaheksas rada Georgi Tiibus Fortuna.
Starti kutsutakse 38 vahetus. Esimene rada Leit Šubov, Kuldes. Teine rada Simen Žužek, Fortuna. Kolmas rada Artsam Aleksandrov, Tiigatil. Neljas rada Aleksei Kalkov, Tiigatil. Viies rada Tanel Mirošnichenko, Kuldes. Kuues rada Jaroslav Madov, Argo. Seitsmes rada Maksim Kudenkov, Fortuna. Kaheksas rada Danil Mišnikov, Kuldes. Представители клуба «Колдвест» Арго и Марго, пожалуйста, ставьте свои кандидатуры на эстафету. Спасибо. Представитель клуба «Марго», пожалуйста, ставьте свои кандидатуры на эстафету. Спасибо. Alustame 50 meetrit sukeldamine. Starti kutsutakse 69 vahetus. Kolmas rada Sofia Kondratseva, Akvala.